Karine rero nawe ntitwabona uburyo ki tugushimira, you did it, you deserve it kandi courage kuri Etropa Academy ukomeze witware neza. Muri kuhabona idarapo ry'igihugu navuze izina, muratubwira ese mukurikije rino darapo shampiyona yo muri icyo gihugu yitwa ngo iki? Ni iri darapo niryo riri bubafashe kureba rikakubwira igihugu ugahita uvuga shampiyona y'icyo gihugu. Ntabwo dushaka izina ry'icyo gihugu, ahubwo turashaka shampiyona yaho yitwa ngo iki. Ikibazo cya kabiri rero, twabahaye amafoto y'umukinnyi ukiri mutoya, mugerageze kuba mwagira gute, kuba mwatahura, mwagesinga, mwamenya iki amazina y'uyu mukinnyi ni ayahe. Ubwa mbere waba ugeze hano kuri YouTube channel yacu, twavuga duti dukandireho subscribe kugira ngo hatazagira kwizigira gute igucika. Reka rero nere kubatindira, gahunda nisanzwe, murabizi ko tubanza tukavuga abantu bagize gute bitwaye neza, batsinze kwizi y'ubushize, abo ngabo mukwiriye kugira gute mwese, kugira gute kubashimira, mugira gute mukoma mu mashyi, abo byananiye muba mwigiyemo ubutaka namwe mukagira gute mukitwara neza. Dore rero ukuntu urutonde rw'abantu bitwaye neza 10 ba mbere ubushize, dore ukuntu ruteye. Dushimire rero Batoni Musifu, yitwaye neza muri kwizi y'ubushize, yarabitsinze abitsinda neza. Rero Batoni Musifu, Etropa Academy navuze ngo congratulations. Dushimire rero uwo nawe ntitwabona uburyo ki tugushimira, you did it, you deserve it kandi courage kuri Etropa Academy ukomeze witware neza. Kidage aravuga ngo vaitazo, bivuga ngo komerezaho. Kwihangana Jean d'Amour, nawe umwanya wa 5 n'uwawe, ntidufite amagambo twabona tugushimira, komerezaho ngaho. Naye nkuko mbivuze ngo mu Kidage aravuga ngo vaitazo, komerezaho ngaho. Ku mwanya wa 6 rero Leandre Niyonkuru, nawe turagushimiye, congratulations kuri Etropa Academy ukomeze witware neza. Ku mwanya wa 7 Kwihangana Jean d'Amour, congratulations, Etropa Academy ni yawe nukuntu gushimira, courage, vaitazo. Ibyimana Anastase, umwanya wa 8 urawukwiriye, you deserve it, nawe komerezaho ngaho, twizeye ko no mu zindi kwizi uzakomeza kwitwara neza. Ku mwanya wa 9 tuhafite Niyonkuru Gad, Etropa Academy iragushimiye, congratulations, witwaye neza, ukomeze no kwitwara neza muri no kwizi uyu munsi ndetse n'izakurikiraho. Ishimwe are rero niwe dusorejeho ku bantu bitwaye neza muri kwizi kize gute, muri kwizi y'ubushize. Ubu rero mu kanya tugiye kuvuga ibindi bibazo 10 byo muri kwizi y'uyu munsi, tunabifuriza kuza kuza guperforminga neza, amahirwe masa mu bibazo bigiye gukurikiraho. Ibibazo by'uyu munsi muri sport quiz yacu ni utubazo tworoshye cyane ku buryo nta muntu biri bunanire. Rwose biroroshye, mugire courage mubikore. Nkuko tubabwira ni ukugira gute, ni ukwandika ibisubizo muri comment kandi ugasubiza mu ba mbere, kubera ko birumvikana muba muri benshi, ubwo ntabwo mwese mwahita muba mu 10 ba mbere. Niyo mpamvu abagerageje gusubiza mbere y'abandi video ikigeraho, abo ngabo nyine bafite amahirwe kuza kuboneka mu 10 ba mbere. Ikibazo cya mbere rero, hano muri kuhabona idarapo ry'igihugu navuze izina, muratubwira ese mukurikije rino darapo shampiyona yo muri icyo gihugu yitwa ngo iki? Ni iri darapo niryo riri bubafashe kureba rikakubwira igihugu ugahita uvuga shampiyona y'icyo gihugu. Ntabwo dushaka izina ry'icyo gihugu, ahubwo turashaka shampiyona yaho yitwa ngo iki. Ikibazo cya kabiri rero, twabahaye amafoto y'umukinnyi ukiri mutoya, mugerageze kuba mwagira gute, kuba mwatahura, mwagesinga, mwamenya iki amazina y'uyu mukinnyi ni ayahe, ni ryari batangiye kujya bayikoresha. Ikibazo cya 5, ikipe ya FC Bayern yo mu Budage ifite ishuri ry'umupira w'amaguru. Ese iryo shuri ryitwa gute?
Ikibazo rero cya gatandatu muratubwira FIFA World Cup igihe yatangiriye gukinwa. Irushanwa ry'igikombe cy'isi ryatangiye gukinwa ryari? Ku kibazo cya karindwi muratubwira amazina y'umuyobozi wa FIFA. Ku kibazo cya munani twigarukiye hano iwacu mu Rwanda, aho mugiye kutubwira iki mu magambo arambuye Ferwafa ni iki? Tubwire mu magambo arambuye Ferwafa icyo ari cyo. Ikibazo cya cyenda muratubwira shampiyona ya La Liga ni iyihe kipe iyoboye urutonde rw'iyo shampiyona? Ikibazo cya cumi ari nacyo cya nyuma cyo muri iyi kwizi yacu y'uyu munsi ni uko mutubwira muri Serie A ni iyihe kipe ya nyuma, ese iyo kipe ya nyuma ubu ngubu ifite amanota angahe? Twizere yuko rero ibibazo harimo wenda ibyoroshye n'ibikomeye birumvikana, ariko muri bugize gute muri bishobore. Twabifuriza rero amahirwe masa, kandi utarakora subscribe ayikore, byaba byiza ayikoze mugasharinga. Electropa Academy nakagaruka, turabakunda, turiho ku bwanyu kandi namwe mudufasha byinshi. Niyo mpamvu rero tubifurije gukomeza kugubwa neza. Bye bye.